with them. We are talking with them. We are asking them to listen to the heart of Kwethro magdon bura mar DAPK e county ma Kakamega ochako chenro mar ndiko jokanyo manyien e county no. Kotelo kod MCA mogwel Victoria Zila giwacho ni gigeto ndiko jokanyo moya 1500 e thuolo mar dweche 5 mabiro kaka yo mar tego duond bura no motelo ne yiero mag higa 2027. Kade giloso kod jofwambo ma Kakamega, rowere golero ni giikore mar siro lwedo jatend duond bura no Eugene Wamalwa mondo kaw thuolo mar laro komten piny e yiero mabiro kaluwore ni ogai mar Azimio Raila Odinga koro chomo AU. DAP kama chama imeprint vitabu vya kutosha ya kurejista watu katika chama. Mimi ningependa kuthibitisha sahi kama DAP Kakamega tumepata vitabu ya kuandikisha zaidi ya 500,000. Tunaenda kuanzisha vugu kali zaidi na tunaenda kuandikisha vijana, wamama, wazee, kila mtu katika chama chetu cha DAP ili kuhakikisha tumeweza kuteua viongozi wengi. Ni wito kwa serikali ya Kenya Kwanza. Walijaribu kuleta mchezo wa kuongeza bei za kitambulisho ili kwamba ulipe kuwa Mkenya. Na sisi kama chama we are saying no to that. Tunasema process ya identification na kupeana vitambulisho irahisishwe na ifanywe kwa haraka sana. Kwa sababu it is a very important weapon ya Mkenya kuweza kujiongelea. Ningependa kupitia kwa kiongozi wetu ambaye ni Victoria Zila kuwa receive defectors from other parties. Na tunawazindua hapa siku hii ya leo kuonesha kwamba chama kiko imara na kuonesha kwamba chama kinauzika na kinapendwa na watu. We want at least the party to empower women leadership. Yeah, so that we can be felt through all the genders in our society. Jokanya sekta mar somo e county ma Embu onyiso luore wiro chuok mar somo mar mbalariany. Giyango ni kwan jopuonjre madonjo mbalariany e gwengego nok mokalo kendo mago madonjo bende yudo tiegruok ma chunygi ok ohero. Riwruok mar jolony ma Embu ne oloso e chenro mar bad migawo mar